le thon thu thar nen kalolet le e tun tuma hian atum khat nan keima zia ni lo midang zia kalo chiar don ani dulian tong ka chiar thiam lo em awang hian midang thon thu zia hi chiar ka tum ngai lo hrim hrima ma se ke aya chiar thiam le channel lian jok nei tam tak anom lain du sak takin kimi lip go hian a thon thu zia ngai nom tak ka chiar tan mi ron pe a achunga kalom em ani angai nom na angin ka chiar chuak thiam lawang ti ero ka hlau hle ngai thla dan ero mi lo thiam sak ani ang chu kamangai rengang che ziak tu kimi lip go high school kalin kumsom poruk mi kania pian na le chelo ti an soi kini ve thin kumlama no pang te la ni ma ila ngai zong tu kani ve nual to tu te mo min dem la anom ve nual bok ma se tu ma kha ka ngai zong ve than lo achan chu kumsom pariat katlin ma chu ngai zong ne lo turin kain tiam ve a thei to pin kain vong ve thin ani pol kuwa ka zirlai ani a kan skula chuan maths teacher mel thar kan nei a devotion a introduction teron nein zirlai ten kan chi bai liam a tlangwal senior ve tak hangai no bei mel nel om lo lutu kani maths thiam lo nen kalo hu phur ngal em a mel thavak lo nel om box silovin min zir tir tur chu keini nulat threvetan chuan mani classroom a lupa chuan kan pelo thu kan soilut ngal sap hloma ti chuan hun arala maths teacher thar kan nei tangin thlan ni aralta weekly test apiangin maths a chuan ka fail zia ka zir lo ani bik lo ka thei to pin ka zira ka bai hata ma se number aron thlak le zel sia ka fail pha ta thin ani nikhat chu match period line ko compact powder palai chu aruk thei ang bera phorin kain ena lip stain chu in noin kan nui vela hei tile chok chu kalua aron rifoka dingte engelo ti mel nel om lo sanak line lau o deuh hian sar kati palutuk kati a room fashion hian min mela heta lo chuak la lo thing thiro ati fia ka zakle hu puru tukin kava pheya green board ma chuan kava thing thita ka zaklu tuk chu ka tho a ha in ka thin a phudup dupa doi thiam chu ni ila kain ti bo dei ania karin ka zaklu tuk chu ka mit tui hatla zoi bok period zawa sa Joseph chuan voi khat ma class lak line i makeup khalo photo su milati zui ka zaklu tuk kha ka alo chawni school kan banga zak tak chungin mani in ka ho nak naka ka thin rim ema ka taksa hi anavek bok sa Joseph kha ka huwa school danga inson mai ka du ding taka kai ngai tu mek line ofel loading te kan hoi chho chu sa Joseph alo ni a o milong pu kher chu ka thin navan rim tak em ngoi ringin ka dinga ka bul lo thlen chuan ithiam thelo tel nen enga tinge class lak lai thil tu lo ilo ti pa in min mel kura chan po chang taro chuan kain hera kakala karula local pa chuan min tlon ti hian anui vela ithin rim kha karing regani ti pa chuan min nui vela ke ero ka nui velem lo khatianga zirlai samnga vel ma min rem kha kalung hi oi theilo ani kan inom nate min zota arul tok chawin ka chang zela kan in lama ka peng tur chumin pot dinga ente ofel khatirungot chuan mathematics a I pass don lo kanena tuition local la ka free angche idula I thiente thiam no zual poron hroiro ati a melpo melovin ti ringot changin ka kalsana kumchan ve kan thlenga exam le test ma chon renga ngai nen mathematics ala mason ti reng om thei si lo ka thiente pani a tlungi le rot feli chu somin sa Joseph nena tuition kalmai chu karil rukta a ka hre ema ma se midang pantu rom chuang heklo ka thienten hanlo du ve tho wangin tuition kalmai lo chu thlan tur dang om talo azan ma sabera tan ka thiente ho nen chuan aman ma sa Joseph te na chuan lo han chho mai la tin kan rel ta a
dar seri vela ka han thleng chawa doorbell ka metri rang ranga chon tu omlovin rei fe are a ka thian ti hian lo lakal lo em ni le ti in kain hera ho mai ka tum lain kongkaron in honga ofel lo lu dro ti in mel nel omlo Sir Joseph chuan alo ti a she mel se thian kaluta tu ma lo velo le ngal kanel lowa ka ngei ti a hria zirlai ni lo thil dang min zotin kamut min thlak sak tumin min berenga ka thian te la lo thlen ti reng om thei si lo ka ngei ema han ho le ngot la chi si lo anua ka hriat le danin ka thian te pani le Sir Joseph aterem rot nin keima chawin ka local hi alo ni an fin hi ka chel lo thin ani hun haral zela kum top exam po anai to tuition po tluang takin kalakal zela nasa takin ma ka sona ka thian te pani po chu an local vele zo thin keima ka kal hi atam zok chu ani Sir Joseph po ko hoto lova kanin nel em to a teacher le student ang puin kanin en lo training kom ngai tak ang kanlo ni to zo then khat pe chu ni ngai zong ten minu soi hial thin mobile phone te kan e ve thina tunlai angin Facebook le WhatsApp vela in biak alom velova SMS kha kanin biak pona ber hani thin zan khat chu ka phone message ton bip wan saloria phur fashan in kaina ofel in mulokang thilpoi mo deuh hril du che kanei income chaka ka lo nga kang che tuition kal tur angin lo in siam ro ti Sir Joseph message alo ni mak ka ti ema eng thu tak ni ang mo ti in man mo takin kain siama ka chung te bula tuition ka kal o kalo hole vatang ti le tlan chu ka rual ngala kan kom chaka chuan ka han kala alo la om lo ma seri lo te amotorin alo thleng ve a akut zai zirin amotor lut turin minti a rang takin kalut ve maya eng thu nge ni ta ti in ka zot ngal mola eng ma soilovin angoi renga ka ngai thalo chuan dingro ka chuk don ka ti a sota kal lokang ta chuan ka sayang ati a chutia ti ta ka chuan ka ngoi vele maya a engama ma chuan kalhau thongal em ringota ka local kher chu ka in chir bok reife kan tlan nu veng mor mun re taka chuan adinga amai mi ching wanga topic mel do hian a thole hok thin boka zuwa in ani ti arima ka hria ka lau nu no le mai isoi tur chu soi tola ama en pa in ka ti a ente imo ofel ka mangai che ti in en pom en lo chuan asoya arui wanga ka ngaya ma se rul tuk chu ani silo film thulo te mitil hau thong vek ania sar ti pa chuan asoi le tur hria chakin ama chu kena film thu ko tholo ngun takin longai tharo engtik lai khan nge ka thin lung hi ilu lo ta ka hrelo ka student ni a ilaka hetiang rel ruput hi adik lo ti po ka hria thamasa tang khan in control to min thei top ka chua ma se ka lo cham fel der ka thin lung hi lo ne ema min ti hre oma ka tot up thin ka zep thei to lo ani ti in a tho hala kamit ta ka min ron ena keila makti mel phok zetin kalo mel renga soitur ka hre velo kalo zuita kha ka in chir view to ani reife kan ngoi duna sar hoto meang katia ngun zetin min ena kathu soi kha engtin motal min chang don lo emni ati zoi sapa naktu ka chang che ho photang ti in ka changa ti chuan kan hota a kong thluanin engma kan soilo kan in thleng min thla nuwa in mang tha in chunga kalu san ngala zan khuin ka ngai tu azuya tlangwal puitling takania dot chu asoilawang nge min bol zok engpo ni se kumsom pariat kaltling lowa ka hnola ngai ni ba ka kami padu zong ani lo hrim anel om lo si a hang si a lian bok si a senior to em le ngal ka pa te rual ni ti in muil thailo lekin kain ngai tu a
kan hol dan tu te chu ngai tu in ka zir poka zingda thum vela eng tin tinemo kamuhil ve thei ra mani zingda sari vela harin kalukham bulak phone chula in Sir Joseph chu moi nai taka hnor tumin message ka taipa sir kalo in ngai tua anang nen chuan kanin upat hlei e mai ba ka itan hian ka thalowa ka tling tok lo bokoi ke a puitling le mel thazo midang zong mai ro apoi ki ti tuition po local to lo meng ti chu ka thona min chang em ti in ka phone chu ke en seka ma se nidang ang lo takin ka message a chana reng mu tu rom talo message ka thon kher chu ka in chhir le nu no a phur fashion lovin school ka kala Sir Joseph la amizia adang te em le ngal min mulo der ta tlat thina kom ve ti po thelo ang main om ta thin min ngei hle ni tura ka ngaya kom manom lo lek lek zo ti chuan hun le ni ral zelin kum top exam anaya Sir Joseph le class 10 mi ler deu Lucy chu anin zui le an nui vel hi ka mudun ta fo maya midang point anin ngai zong angin an soile zeu thina engwang chu ni mo ka thin hi alorim ve em ringota Lucy te ang ler lutuk handu ti in ko hol hlo bok ke ma om te hian kamit thla anin zui te hi ka mu fo mai thina kamu manga tenen lam ka mu a ani na taka chuan Lucy chu ka thik ni ber hian ka hria nikhat chu lunch break lai ani a tiffin ein class a ke le ka thian te pathum chu kan thu a Sir Joseph le Lucy chu an lo luta Lucy nen chuan ein thlak hlel mel em le ngal ka thin hi asanghal em a ka tiffin chu ka china rang takin ka chuak ta daya Sir Joseph chu min en zui ti ka hria school sira chuan phein bang heng chuan ka vadinga ka bul vela pangpar te chu ka thlek mok moka tu emo kalampana local oron thian bok chu ka han ena Sir Joseph chu lo ni in rang takin ko hoison le ngala ka ti tau ti kha thingkunga sawa point an hria thiam ngei ka ring ani enga tinge khati ai chho dai aron ti a thinrim tor tuk to khan imo mi pa ngai deu te mulo em ni Lucy te ang ler lutuk ngai zon khai zak lo zo biak pa min bito su kati ton to na anuya kanung lamatang chuan miron ku a kalaka iril rusiat nan Lucy nen khan kanin thurol ani kha tuna chuan a chiang ta ti in lung oi mel takin min thlek vela ti chuan heminia tang hian kanin ngai zong tanta a ni tin skula kanin mu a hun dang rem chang kan zong reng boka hlim takin hun kan mang zela class 12 ka zo vele in nei turin kan hanin tiam veta a in hau kan nei ngai lowa midang thik tur la an om hek lo azu in sat dewin ka hawa chumi lo chu in hau nei hi om ngai lo shim mishing mi je inang lo le kongtin re nga rang lak si kha mangai na phor be bomin kan oma keini aya hlim le in tu ton kha tu dang ma anom bi ka ring lo ti chuan kumthum chung in haw le in then khai lak lovin kanin kop chata ma se ka chung te hian an du lowa a chung te line min tu hek lo le lam a nek sorin kan oma ril ru a som du hle thin zirna wangin hun sana ko oma kanin mutlemin kain betlem tiala a chung te line kanin kara heman thak ren mai si a kapa line kanei chuan tui thlara min vole ngal a chung tilam lain mai chedang no zon sak vereng boxinen in mangai hle maila boina kan nei ta fo mai an tui thlar cha ai chuan in then jok mai ang ati ta fo maya ke lain du dang anei wanga pu in kain hawa thakha chung te in belovin kan pha thin anila zu in mi hani a mai chedang lo kopman fo boknen karil ru hi na thai ema ma se kan hena bok alo kirle thin ani si a keila in kalongai dam lo thei si lo ril ru dam lo tak chung khan voi engemaw zat ka ngai dama ka ti sol ni se min ngai dam om si lo zan khat chu Sir Joseph nu chuan min ron kola afa pa hun ti khotlai lo turte kalsan turte le engtika ma min pom lo tur thu te chu dim lo takin min hrila karil runal tuk chu ka thlek top hian ka hria
heti min ti tu fa chu ka nei big lovang ti in ka in fuya ka in ti huai sen chopa engkima Sir Joseph chu ka bloka atel lawa mania hringnun man chu ka zir tanta a hun le ni aral zela mangai masale mangai om chun gilni nelu chungin kanun chu kamang ve zela engtin nge omang adam tha em ti ria chakin a thiante ka be pop fo thina khale chen insuya hlim taka hun manga kani nei huna chuan tia du thu kan sam thin te kha tuichunga lemji ang main an tham rol ta si a khoilo han chua chang te hian kan sul nu hatam si a hoina lama pianga lunglen ti zol tu mai an nita kanin thena tangin kumni do na liamta kapa na awangin chimlama kanin sona chanchin dere point re zui lovin kan om ta zela kanaw pasal nei loki le naw nei ompuin sinot hospital dur tanga kan oma naw te hi thlakim lo pianga ni awangin ICU wa anda renga trum khat restaurant a eitur lam tura kakal chu tunma Sir Joseph thianpa akom ngai em urina ka mulol maya kanin chibai nuwa chanchin te inzotin ka hriat chak ber Sir Joseph chanchina chuan kapakai thuaya amel angui ngal riaya ngai thalo zetin ke en renga karil ruin nupui aneyanga minsil se aniang katia engma zo zuilo chuan kangoi terenga imo zo chu adin mun a thalo khop mai ngai zoi nei san ti hriat khan zu ha in na sem ema akalin na thok to manglo athin te chia apumpui apopok heta hospital a hian an oma tun mai khan civil lama kebina om turin an inphur thla an bil ka pe fela ke point zui thla ka lo tum me kani ti in ngui mel takin min shila ka ngai tuana abing mupa ka khomhu te hi a phevek ni mai hian ka hria ka bianga dan rol lovin mitui aluanga apoi hi kati masin poi takani khatia nuin min ron bia khan Sir Joseph abula chuan ngai zong dang kanei to a ani point nupui ni to mero se tia ka cha angin alo hril ani chu tilrap thlak tak chu avani kanaw naute nei zo po boipui thaman lovin civil hospital lama chuan ka chuk tlangala ka kalma sakber ni chuan achungten milo lom lovin anila achawa lo mu hil boxi ari po man lovin ka hosan le angaya engkim mai kha kantan anchia anchang zota ni berin ka hria kanaw tela doctorin chok thei mai turin an soito sia voi khatal civila chuan chuk le katum fana remlo chung chuan ka chuk le a intlhrung takin cabin kongka chu ka ke ka lutura min ti vele rang takin kongka chu ka honga khumalo thuin oxygen alo hip me ka afarnu hian halo thut puya chawmel em hian milo enin harsati taka nui chungin milo chhona a mera hlima a beise lo dewa min mu khan atilom vel hle ti a hriat thei ani afarnu chu pon lama hoi thoveng turin a hrila min chua san nu chuan ka soidu zong chu ka hril ta veka a huat phal tuk dona ka hriat awangin anu do soiro ka hril ta lo ka mangai rengani ti kha soile chuan angai lo abulak omdan le omdan khan hatilang veka kanin thlel ema min ho san suo i ho point local le ngi ro ti in min ngen lom loma ma se ka hole angai sia ka local le theidon lo ti po ka chiang em mai boxi ka lo na zola ni point ICU a min da kha ka du lo kan nuk cha dona ka kut hi von rengang che o ti in mitwin ham ti hian min hrila keila om chunga nu kulnin min hnoa in sum harani ithidon lo hei ka ti amang che idama hlim takin kan omle don lo ti in akut ko vuana alu chunga kut ngada tong train ko ho santa a chu lo thil dang ti sak thei kanei si lo kanaw te po andam veta ka wangin chimlama kan ho phei to a ril ru hlim lo le ka mangai dam lo en kol chak na khatin keng ti ma tui thei lo ka ho san dona local le ngi ro min en kol chuan kadamang tia min ngen mol na tongkam kha ka benga hian arinon seka
atan tong trai adam na dil sak bak ti thei kan ei si lo a thian te phone in a chan chin hi ka zot thina a thei chuan a thalak te a ote min hriat tir turin ka ngen fo thin ma se ni tina chau ti chu ka hriat thei anita ka ho tanga cholkar ni na vela chuan zan kamu manga kalo mu a mel hlim tak le fai tak nan na reng na ti boilo ni oma risel mel hian ka mu a mun nuam taka kan lo oma ma se kan lo in kalpo thei reng lo jing ka har chu min borol san ni mai hian ka ngaya ka khuma thuin ka trapa a thian pa chan chin ka zot thuaya alo thalo le zual ani ti thu chu min shila choma dar soma chuan tlemin azia e alo tile a kom huna chuan tong trai na dam nan kalo dil so ve mek boka ma se chundar som pani le mi som panga ero ofel a chathlata tur thiam ram ro ti chu ka dong le ta o lalpa havan na tak em hetiang em ana hi ka chunga ale thengai lo sin ana ka ti em sin ka mangai nun na hi min chel sak ram turin ka ngen cha ma se tuna hei enge omzia ti in van lam hoin thing tinoi chung chuan ka trap ta vaka thi na hi ana ti thuin rima ila tor chia hian arap thla dan hi ka tong kam thiam na hian a soi fia phak lo engpo ni se sarjo ringnuna in tong tura ruat kan ni a maina tam taka in mangai tura ruat kan ni bok ma se in mangai te om dan turanga om dun tur ero chuan then ran kan ni le si a kan tan hian a harsa ni tiro idu thu sam nu nung tal po ti sak thailo che ko ma wang hian kadam chungin nan namin siam sak don chu ni si a mang tha hi ka ti don lo che a inat na tak nang mitur chel meu puin itor thailo laka ero ti sapulo vai lo chol ha dam ero ka phal sak che a ton mang rama lo leng fola ke po leiram pela inen kalo thlen huna chuan an soi piara tal kan leng dun to don ni o a thei ani chuan hei chu ka tiam tak to che ni o ka mangai chia mai na om chung chuan ka mangai om chun in reng to ang